Hei tā te uepu kaiako o te motu, te rāpea ka porotu anō rātou, hei ngā wiki e tū mai nei, whai muri hoi tā rātou whakahe i te tāpaitanga utu hou a te kāwanatanga ki a rātou. Hei tā te riu roa, kāre hoki te kāwanatanga i te mahi nui, ki te whakapoa-poa i ngā tāngata kōrero Māori ki ngā kura, hei kaiako mō a tātou tamariki. Anei rā tā tātou tū te tōranga pū a Eruera Rerekura. Kei te hōha ngā kaiako me ngā tumua ki o ngā kura tuatai me ngā kura tuarua ki tō rātou utu pinati. We're not taking the little crumbs that you're offering us, and also, as I said oftentimes before, is don't tell us to keep waiting if you don't give us some signals. Kei te pāpauri te kāwanatanga ki te whakatau a ngā kaiako kia whakahe i te tāpaitanga utu tuarua. I am slightly surprised. I mean, this offer is a larger offer than all three offers put together that were accepted by the NZEI under the previous government. So, it's disappointing. Engari, kei te hōha kia te riuroa ki te kāwanatanga i te mea nā te iti o te utu. Kāre rātou e taia te kukume mai ngā tāngata e mātou wana ki te kōrero Māori. We're at the stage now where we are not only sharing classes, not only bringing in people who are not trained, but have te reo Māori to cover those situations. And that is not good for a generation of Bugapuna. Hei tā te māngai take mātauranga o ngā hinara, kei te marama ia ki te whakatau a te uniana. It's pretty reasonable to understand teachers' position for which they were promised a huge amount, they haven't got it, and the government has billions of dollars that we never had. Hei tā pāk, kei te whakaro a te riuroa ki te mai porotu. Most often it's about the least disruption to Mokopuna, but sometimes that's not what works, is it? Tōna tikanga ka puta mai e pānui i te riuroa, ei te ia i tonu nei. Eruera Rerekura, te karare.